in the long term run. Sebab as I said just now, kita punya active ingredient yang kita pakai tu, polyphenylcocotanin tu, dia memang merencatkan pergerakan bakteria dalam mulut. So this one, yang ni dan juga hak ni is actually for adults. Okay, so for kids kita ada dua jenis flavor. Kita ada dua, this one, tada. Okay, dua-dua ni, yang ni is bubblegum ni, this one is chocolata. So bubblegum ni and chocolata ni, both of this is memang sesuai untuk kanak-kanak sebab dua-dua ni memang tak ada paraben as well as Florida kita tak ada, tapi kita guna alternatif from our active ingredient polyphenylcocotanin, dan juga kita memang tak ada min dalam ni. So memang budak-budak sesuai lah, kanak-kanak yang ada satu batang gigi pun dah boleh pakai. So which is actually is very good for kids yang ni. And not only that, dia punya ubat gigi punya, you see